Dobar dan. Trenutno se nalazim na objektu Iliđa Residence da vam pokažemo trenutno stanje objekta. Trenutno su u toku radovi na fasadi, postavljanje parketa, završni uglavnom radovi. Za one koji ne znaju, objekat sadrži 137 stambenih jedinica, površine od 38 do 106 metara kvadratnih. Sad ćemo vam malo pokazati i unutrašnjost objekta. Hajmo na idem. Planirani rok završetka objekta je 6. mjesec 2024. godine. Evo nas u unutrašnjosti objekta, kao što vidite izgleda izuzetno lijepo. Dalju prezentaciju ću prepustiti mojoj kolegici Naidi da vam pokaže nekoliko stanova. Trenutno se nalazimo u jednom trosobnom stanu koji je u fazi završetka. Ovdje se nalazi kupatilo. Zatim tu nam je dnevni boravak sa kuhinjom i izlazom na balkon. Zatim ovdje imamo jednu spavaću sobu koja isto ima izlaz na balkon. Zatim sa desne strane nalazi se ekonomat i veća spavaća soba koja ima svoje zasebno kupatilo. Kao što ste već vidjeli, radovi napreduju punom dinamikom. Po faci moje kolegice vidim da nije pravo što ja stalno pričam, pa ću završni govor prepustiti mojoj kolegici Naidi. Šta još reći sem toga da nas za sve dodatne informacije i termin obilaska možete kontaktirati na naše brojeve telefona. Ugodan ostatak dana. Također.